Bubagra Radhakishore Maniko Bahaduni Mungui Football Stadium Khwai Bajal Bariwo Kaisa Ketalki Swnamjagui TJDC Hapangni Shakthar Bungbai Holong Thai Kai Rimani Bubagra Shak Baithang Logio Manjakpani TJDC Hapangni Juda Juda Samung Charifang Okra Rao Tini Kraksalo ADC Hapangni Khorokni Suhel Deborma te Bhabaranjan Reang Ketal Swnamjagui Tongma Stadium eba Thangkhola berai Naikha te samung tanai baibo kok salaika koktuma thumner buskango borom gnang thumung tang bedikni barja manjak Suhel Deborma saka daktino lukurok eba sikla sikli rok obokhai kaham naithotok thung nokla Swnamjagui tongmani samung painani bwkhak daktino thungri manai te babese bwkhak Bhabaranjan Reang bo samung khlaijagui tongmananogui bolaikha Chini khwai junal lian dara chini baizal bar sabjuni bisingo chini TTAD se hapangni bukhakte chini Bubagrani Naikol phangbai chini honorable CM ni tidul mungbai chini baizal bar amche ching kaisa football stadium mankha tabo oboni samung choli tongo thane joro ching chini Bubagra bain phai chingoro je foundation je o stone ching kai lekha o jagabo ngai tabo oboni samung choli tongo gamana ching immediately samung dakte parina bagai chini football thkrung bagai ching kaisa kaham use tongo tate china je astrotap je stadium mangna thangai tongo jagabo anboi ching tini o samung ching chini honorable borong manang Bhabaranjan Reang te chini sports department ni PO te chini green engineer te khorong engineer tongo te chini jor social activist rok bore palklai chingoro visit khlai peke jahate ching o stadium ching dakti complete khlai bus kango ching chini thkrung rong bagai chingoro borong snamani budget dok beser dong chinoro budget tongo 5 crore 36 lakh 49,000 obon budget obo tabok samung choli tongo gai immediately samung paina bagai borok docking tolai tongo watirong tai beser dok nang nobo painani borok to ko watiro kering ke dakin paini bok saja kintu watin bagai bor kam bisi kesar masara stopong ito Teo mahino khumulungo bo kahe choli tongo a khumulungo astrotap je stadium abu almost complete ngai to kha abote 30 days mission abo complete ngana abo nyagolo bo ching chini TDD sa habon sports department bo khakti bo ching aro ching TFL ching chengna thangai to abo nyagolo oma high stadium tabusu jora koita rok tang ching chini TDD sa habon bo khakti ching tinta ching Japuro TDD sa habon ching tibramo ta phakya afro ang sabai thang ani sports and youth affairs department bahati projects namani awan bisingo ching pasta sanction kha phiaba pasta sanction phano ching joto malia state of basanar kha ching tinta rahman bisingo bo kaisa khumulung kha kaisa bajar bar te kaisa kilang na tomani abo kisa a jaga bongni aroni MLA ni problem ni bagai ching aro sam khlaimeng to hopefully bas kango ching aro khlaiman ni khaklai बहुत কাহাম নো লাইথানায় অনেক কিছু ডিসকাশন খেয়ে নো চিনি ইয়ুথস রংবয়ে স্পেশালি চিনি যারা নিউ জেনারেশন রংবয়ে বরনি কাহাম বয় নো ওয়ান সুগে যে স্টেডিয়াম রাও প্লেনে ইয়ে চিনি ইয়ুথস এন্ড স্পোর্টস নি অ্যাফেয়ার্স নি চিনি অংফিং সুয়াল নি উদ্যোগ বয় কে বর যে মাইখা আবো চিনি মহারাষ্ট্র নি নেতৃত্ব তো কে বড় জেতাও চং ফাইনে পেমানি Actually, lai thanai 2022 abo already chini Maharashtra bekero mata foundation stone le kepai mon poro kam chole noto tobe je chini kam tanai ekjon je contract bo samuno lanai boni duita jagao taw kam chole to ekta ke khomulung motamuti no painani ongtongkha ke boro bo start ongtoha boroni work status song nai ne pheka tinio actually bo agree chini engineer wing by ki bono kam non nai ni borok tangri abon boy jetu part of the department klayu abon boy ang pono tini ro phai nai pheka bari
हाराव फिलिं दं माने रेनि सिजनाव पाइनाया कारण अरसा प्रब्लेम दं जे गारि हाबनानै बा बर' लेन्ड लेभेलिं जे खेनानि ठीक मते सुबिदा मते उंया फनाव मयो आबन बाय किसु दिले मयो तबे काहाम कनो पाइनाया अमन थायो सर बाइजल बारि